Ngidon kam ki beliau ki ban budin ya kita ki scheme ki project ki baka sarkar ka pha namni sa Delhi ka susi kalong gilairat yu ba pala khatsan snem baun le ya kani kakam pan budin ha Delhi ya ki project ya ki scheme jomni ngai susi bakhatsan snem nawa sulong le no nama rune orang ba ulah syong hakaliang persya Delhi hakating sensar di umudi menda unum pai kikmat syakaliang persya labi lektir kajing kang di umudi unum pli lenoro bala na pilay ut lignam dan benam hinung yo kalong kajing nuksan ini kalong kajing leno ini bagi lek hantai bantep bot ya ka kongres ka kongres ka ang kumloy ka parti NPP ka hana bakini kilati ka tliw ka majaliw yala de ti mangi negati ka kongres le kalalang bukan jahat ka bansan laut jelap no mangi berlan ka parti kongres mansya ngidakan ti no nakalagan jahat nakapor ka babiang lumdam tangi baro lay jelap lang babubak balang da dahil na ba perlawit ini Madam Amperindro babili kendra isya suspend na pala itu kipor ubah pala umla bang yalam umla unang yalam ubala bang pet yaki ege baro mentah beliau kumthoy ka parti NPP hanawa ka parti NPP kalaban gaya terok baka BJP bat hanta lagi ng ti ka thiyo ng jiliw susu naisme ka parti kongres baka parti kongres kamdan syu hari India la phile sakat balik ro kidehi bala thau hi ban syong kalian persya balingin paik na kibriyo hi ban syong persya balingin nun paik ka briyo ka ban lek ban syong senda ban mudi bakkan syulek ban syong ba mudi ngadon kam kini janmit layo sanction Dahil naman ka ba daw, ni baro menta, ni day bangin rai sundon, bangin numpay siya ni siya tay, yin butbe, ya ka parti NPP, bangin pep, ya kabut jongi, ha kabut jong kakot. Dan pensyaya pi, ya ka jing siya akan mawa ka parti NPP. Pamenta kiyong, kiseng, kibaper, kikemo kiyong hana, ka MPP kaya dialog bak ka BJP bak ka MPP hidik hijau kumdo gilong hijau ka MPP kada naksingalam jong kontrak sama ka BJP kada naksingalam jong Modi ka BJP kada nakajong ideology ngingidon nakajong ideology niya trilang hoon niya day kiparlak ba trilang nakasorkar kasi ka telok apa na BJP bat ka MPP kamday ka bathamay manta kaladay na dukit por padang imu puno sang ma hakapor ba udang pengkre yalade banyak kun yaka election jang presiden jang gari jami badak madu takapor ladang kasi ngete hapnang atal mahira Bihari Bajpai ubalong Prime Minister Barim jongi bat upuro sama ubalong unong elam jong ke MPP kata kesinga telok kalaban na do kito kisne menswa bat hado menta kadang yad kesinga day jong ke parti BJP bat MPP kambe tang Delhi Wadhan ni hanjala jungiru ka MDA 1 latau sarkar baka BJP baka NPP UDP ter kilebran ha sarkar menta kane ka MDA 2 ladon ka BJP HSPDP UDP kumta ter kandong jing pulai ngidon lakanong rim lajong ka BJP kadang lakajong nong rim balay nga gupta habang yakun yakasiye
abang ekon kasi ni baro ki MLA ki paipa ki nyalam ki sembalang baro ki tulilang bangayong bangi persya banwanra ya kasi uji Minister Jongi pada sama walek sa Delhi rapun snow ya kata how Prime Minister Modi ulah buram ya kata kencing snow Jongi ulah buram ontol kata kalau gunta nganum penjari ya kasi apa mekalaya kay kata kadai bayar buram si parolok laram day baka BJP gaya telok baka MPP lese uji Minister Jongi unum syurra banlay bangang Modi bangang wat wan rasi po kejela Jongi dia nomor kata-kata nawang hapi parwak baik wanum snap ekajing yalam bakla Jongi ne ki parti ki baper Given smell apa mesin Jongi bahkan ke parti MPP ke dari BJP ke dari ke batangin mana ke balik kumta nomor kata ke MPP ke dari ke BJP perlobit ngaruh di Kristen hibaro pidiki Kristen kini basyong nero kini Kristen ngindam ya betakalenti Jongi bangi kuat ya karoy kapar ni ko ay development ya man ta jela Jongi tengi habang ban kata kijing telok pada BJP ngin sim ya kata kijing mentay ka bangin yo namtay na Delhi ngin yo ya kanap kadut dan nonra ya ta Jongi baro kibaduk akan ni ka jela Jongi baro kuwe ndray nginum compromise ya kita ki issues ki bangidon